فرمانبر نخوشخانه گشتی قزا شیخان چاور بون دو موچان لسر ایک ور بگرن لی او پاره کوبوان لبغدا هاتیه هنارتن کوبهای وی پتری 11 میلیارد دینارایه ناگهیته نخوشخانه و دهیته دزین. موظفهم او سويك صال خدمه من هنا او دايره سويك صال يعني او حاله ما نديتها يعني كاودي 20 صال حسابات منك كده يعني او اشكال اودي تنسيقك كامل ما تودي كير حسب اصول ومدير خرزانه مدراء خرزانه ما جاوبوا وحتى انه كجي دوام بكين يعني اودي واسمع رقم اسخداني حفت زارو كمان يوم بخو مليونك واسخو خدان ايجار يعني ايجار من 600,000 راتبه ب 500,000 يدو هيفا مليونك يعني خداني ايجار خوش بدفت خداني دكان ايجار خوش بدفت مواليد ايجار باره خوش بدفت كهرباء باره خوش بدفت افق باره خوش بدفت يعني او جهات دزين امر بده شكت يعني فرمانبر نخوشخانه بودمکی بایکوتا دوام کرن. هيفا يك وهيفا دوبو هاتينا دزنبري يعني مع شكل كاشي بور بو هيفا شاش او جي يعني قال وضعيتك شو او جي يعني او جي يعني نادويا عطانوكا فيقو في عم بردوامين مستمرين تظني يعني شو لما انسانيه ام حوله انسانيه يعني وقت بيجن منطقه ما تجي هوراي تيدو ما دفيت باري وان بيت قنيا اني موتشيت وان وعالم بهدل يستر ما موتش عالم حيش بت ما تشوا هو صايا وامن هوش خلكي بعد رميتاتين هو صار صار بخو قرتي وعالم بهدل يا وقالك عالم مانيش قصرو كيف درانات بقنا خرز زفرين قويدوكا دوامنينا بریار بو موچه هیوا ایکو دو کجلای حکومت فدرالی دهیتا دابین کرن لبغدا گهابا نویسینگها و گواستنا پارا لی او کسی پارا اینایی چوی دروی ولاتی. جوابي خراب بو من هات كو راتب من يك من دو بزربين قسيك آسانة بس توانين بيجين دزريع نزیکی 600 کارمند لنخوشخانه یا گشتی قزا شیخان کار دکن و روزانه نزیکی 700 نخوش قستا نخوشخانه نافوری دکن و فرمانبر نخوشخانه دبیجن ناچارین دوام خواه بکن حتی پاره ما جبوی ما دهیتا و گراندن. طایف گوران NRT قزا شیخان.